Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo mihilak nga nagtan-aw sa Jerusalem. Nasakitan kaayo siya ug maunay rason nganong nakahilak siya. Pero ang iyang paghilak wala nagpasabot nga musurrender na siya. No. Kay actually, ang iyang mga luha pag-ampo to niya ngadto sa iyang amahan. Usa ka pag-ampo nga nag-ingon, "Amahan, gahi kaayog ulo ning mga tawhana. Mao nang tabangi ko, amahan, nga dili ko musurrender ani nila. Hangtod sa katapusan, luwason nako ni sila. Ug tuod man, gihatag sa Dios Amahan ang iyang gipangayo nga paglahutay. Bisan katulo siya nadagma ug bugat na ang krus, wala gid siya misurrender." Mga igsuon, mutuo mo nga ang paghilak usa ka pag-ampo? Yes. Pero base na mo ingon, "Father, dili siguro matawag nga pag-ampo ang paghilak lang, kay wala man kay gisulti." Mauganing nihilak na lang ka, kay wala na gyud kay masulti. Mga igsuon, ang ato dayang mga luha, bisan wala na tay giistorya, usa di ay kapag-ampo. Gapadayon di ay gihapon ta pag-communicate sa Dios, pero at this point, kay luha na lang man, non-verbal na ang atong communication sa Dios. So when you cry, even without words, you are still telling God something. So mga igsuon, kung gahilak na lang ka, kay grabe na gyud kabugat, pwede na kang dili mo istorya. Kay ang imo mismong paghilak, nakabalo na ang Dios unsay gusto nimong isulti niya.